Ko tō mana ki roto i a koe I te tuatahi, ko tērā te kurahuna. Te mana o ngā tūpuna, te mana o te whenua, e rā whakaaro katoa. Ahakoa te nui o te raru, te nui o te kino o te tāmitanga me ana hua. Kei konei tonu tātou. Te reo Māori is trending through the hard mahi that those that came before us have put in. Te whakanuia I taku au Māori, me taku reo Māori, I roto I aku mahi, he taonga tērā kia hau. Everyone has dreams, and I really want this waiata to inspire people to chase them. He hatiruku Māori more mischief. Oh man, it's just such a pleasure. I'm really proud to be Māori. He tino pōkeriru koe ki tō Māoritanga? Yeah, Yeah. How much am I paying you to do this interview? $50. Mean.